DP e boletse ha e tla tshehetsa moahlodi e moholo mokgweng ka mora hore komiti ya boitshwaro ya lefapha la toka e molaele hore a kope tshwarelo. Moahlodi e moholo o fumanwe a le molato wa ho itshunya-tshunya ditabeng tsa dipolotiki nakong eo a neng a tshwaela ka Iseraele. Sena se ne se etsahale kopanong ya dikgokahanyo tsa marangrang e neng e hlophisitswe ke The Jerusalem Post. ACDP e re ha e bone phoso ho latela mokgwa o moahlodi e moholo a ileng a tshwaela ka ona. Yes. Ladies and gentlemen, we are standing here today to say, among other things, we love everybody. We love the Palestinians, even though we don't love some of their actions. But as human beings, we love them. We love everybody, and the Chief Justice clearly stated that. So political controversy is not in saying I'm praying for Israel, because anybody who says it is political controversy, rather let them say it is biblical controversy. To say we pray for the peace of Jerusalem. It's not political controversy. If there is anybody who's involved in political controversy, then we must say they are bringing political controversy into biblical truth. Mekgatlo e meng ya baahi e qosa moahlodi e moholo mokgweng ka ditlaleho tse susumeditsweng ke ntlhakemo ya hae mererong ya dipolotiki, e leng seo ACDP e reng ha se tlolo ya molao wa boitshwaro.